Ya bang, apa boleh saya bantu? Saya nak ambil iPhone yang saya lulus tu. Oh, abang yang lulus iPhone 16 Plus 18 tu kan? Betul. Okey, jom kita pergi ke belakang. Alright. Okey, hello guys. Hari ni customer kita, abang lulus phone apa? iPhone 16 Plus. iPhone 16 Plus. Okey, abang tahu kedai kita ni daripada mana sebenarnya? Pada saya punya tunang. Oh, daripada abang punya tulang lah. Lagi satu, kita pun ada buat promote dekat TikTok dan Facebook apa semualah. Okey, untuk abang rasa kan, macam mana untuk servis kita orang? So, daripada mula sampai sekarang? Daripada mula sampailah dapatnya. Saya sangat berpuas hati. Sangat berpuas hati. Sangat berpuas hati. Lepas tu, untuk rating abang nak bagi berapa bintang? Orang kata kalau 10 per 10, 100 per 10. Oh, 100 per 10. Memang banyak. Banyak. Okay. Orang kata sebab apa abang punya usaha tu. Ya, usaha terus dapat. Lagi pula senang kita nak try kan. Ibarat senang, tak ada leceh-leceh. Tak ada leceh-leceh kan. Okey, abang rasa patut tak abang recommend dekat kawan-kawan? Saya rasa patut lah. Patut recommend lah. Trusted. Memang trusted gila lah. Trusted. Okey, jadi kalau korang berminat, jangan lupa apply dekat All Gadget. Dan jangan lupa like, follow and share video tu.